A što se tiče dolaska naših ljudi nazad na naši prostora, ne znam kako drugi to percipiraju, ali ja mislim da je to jako lijepa stvar da doprinose BiH, da povežu BiH sa drugim tržištima. Mislim, dosta ti ljudi utiču i mimo nekog poslovnog i profesionalnog načina i na društveni način učestvuju i na društveni način doprinose i što se tiče i turizma, jer njihovi prijatelji onda znaju i dolaze. Tako da mislim da je to generalno pozitivna stvar i da nadam se ljudi bili otvoreni tome